Pozdrav svima, nadam se da me čujete. Dakle, moje ime je Boris Jakupović, dolazim iz tvrtke Dr. Mikosan i doktorirao sam na tumorskom djelovanju ljekovitih gljiva i to je bila dakle, tema mog doktorata, između ostalog i metodama proteomike. Ja sam inače član uredništva međunarodnog zdravstvenog časopisa International Journal of Medicinal Mushrooms koji izlazi u New Yorku već više godina i također i jedan od članova znanstvenog komiteta International Medicinal Mushroom Conferences koje se svake 2 godine održavaju dakle, u raznim dijelovima svijeta, pa ove godine će biti u Portugalu. Tema mog predavanja danas će biti inflammaging i ljekovite gljive, dakle od beta-glukana do mikrobioma i kognitivne otpornosti. Dakle, za početak želim postaviti kontekst. Područje ljekovitih gljiva ima golemu u literaturi, posebno je velik dio istraživanja fokusiran na imunomodulaciju i antitumorske učinke, zatim antimikrobna i antivirusna djelovanja, metaboličke učinke, te antioksidativne i protupalne mehanizme. U longevity diskursu ponekad se stvori dojam da su teme poput mikrobioma, antioksidansa ili brain enhancing trendova preusmjeravanje prema lakšim i marketinški atraktivnim porukama. Moja teza je to pogrešna suprotnost. Inflammaging, mikrobiom, redoksalna teža i kognitivni zdravi životni vijek, health span, nisu sporedne teme, nego drugačije postavljeno pitanje nad istom biologijom. U akutnoj medicini i onkologiji fokus je često na tome kako sustav puca ili se preusmjerava u bolest, a u dugovječnom okviru fokus je na tome kako sustav s vremenom gubi regulaciju, kako postaje krhki i kako se može očuvati funkcija i otpornost, dakle health span, a ne samo life span. Zato ću danas govoriti kroz 4 osi koje su vrlo prirodno kao prvu inflammaging, pod A imamo imunost otpornost ili resilience i beta-glukani, pod B redoks homeostaza i ergotionin, C crijevo imunitet mozak, oskar za mikrobiom i kratkovačne masne kiseline, te D kognitivna otpornost uz Hericium merinaceus ili lavlja gljiva kao moderna gljiva. I na kraju ću dati metodološki okvir kako čitati dokaze u ljudi, gdje završava mehanizam, gdje počinje biomarker, a gdje imamo funkcionalni ishod. Dakle, krenimo od inflammaginga. Inflammaging je kronična niskogradusna upala koja često prati skarenje. Ne radi se o akutnoj upali s jasnim simptomima, nego o povišenom upalnom tonusu, koji je dugotrajan i postupno mijenja reaktivnost sustava. U praksi inflammaging je podvodina, on smanjuje fiziološku rezervu, povećava osjetljivost na stresore i često rješava ishode kad se pojava infekcija, odreda metabolički disbalans ili neurodegenerativni proces. Ono što je važno, inflammaging nije samo jedna bolest, nego stanje sustava koje povećava vjerojatnost da manji stresor izazove veće posljedice. Dakle, u inflammagingu možemo identificirati nekoliko tipičnih čvorova, to je promjene uređene imunosti, promjene barijernih sustava, osobito ciljne barijere, promjene mikrobioma i njegovih metabolita, redoks, disbalans i smanjena adaptivne sposobnosti radi potrešne promjene u metabolizmu i u mozgu. Upravo se tu ljekovite gljive obično uklapaju, najpoznatije frakcije gljiva, dakle, polisakaridi i beta-glukani komuniciraju s uređenom imunosti, drugi su bioaktiva poput polifenola i terpenoida utječe na redoks i protupalne puteve. Treći sloj je prehrambeno prebiotički, jer se dio polisakarida ponaša kao vlakno i supstrat mikrobiomu, a četvrti sloj je neurobiološki, gdje se za neke vrste, osobito Hericium, spominju učinci relevantni za kognitivnu funkciju. Dakle, prva os su beta-glukani i immunoresilience. Ovdje treba izbjeći jednu često zamku, govoriti dakle, o stimulaciji imuniteta kao da je to linearno dobro. Dakle, u inflammagingu problem nije jednostavno slab imunitet, nego disbalans, kronična pozadinska aktivacija i buka signala, uz istovremeno slabiju kvalitetu odgovora na stresor ili sporiji oporavak. Immunoresilience bih definirao kao sposobnost sustava da reagira adekvatno s dovoljno snage kad treba, ali bez nepotrebne kronične aktivacije, te da se nakon odgovora vrati u ravnotežu. Druga važna stvar, beta-glukan nije jedna tvar. Struktura beta-glukana ovisi o vrsti, dijelu gljive, načinu uzgoja ekstrakcije, razliku se stupanj granjeno, dakle imamo beta-1,3 okosnicu sa pobočnim 1,6 beta-glikozidnim granama,
molekularna masa, topivost i viskoznost. U biološkom smislu to znači da dvije formulacije beta-glukana mogu biti vrlo različite i zato je često nemoguće uspoređivati studije bez jasnog opisa pripravka. Treće, kako beta-glukani komuniciraju sa imunosnim sustavom. U principu urođeni imunitet prepoznaje molekularne uzorke preko receptora za prepoznavanje obrazaca ili pattern recognition receptora, PRR, a za beta-glukane se često spominje dektin-1, zatim komplementni receptor CL3 i određene interakcije s TLR signalizacijom uz downstream efekte na fagocitozu, prezentaciju antigena i citokinski profil. To također znači da učinak može biti različit ovisno o kontekstu ili sustav u stanju kronične pozadinske aktivacije, kakav je status barijere, kakav je mikrobiom, postoji i metabolički stres. Četvrto, put djelovanja. Kod oralnog unosa velik dio učinka beta-glukana i drugih polisakarida odvija se u crijevu, dakle kroz sluznicu, kroz galp, preko kontakta s antigen prezentirajućim stranicama i preko interakcije s mikrobiotom. Dakle, čak i kad govorimo o sistemskim učincima, prva stranica priče često je crijevo. To je posebno relevantno za inflammaging, jer je crijevna barijera i mikrobiom veći dio patofisiologije. Drugim riječima, imunitet i mikrobiom nisu dvije odvojene teme, nego jedno slučaje. Peto, train immunity. U posljednjih 10 godina sve se više govori o tome da urođeni imunitet može imati oblik memorije u smislu promijenjene reaktivnosti nakon prethodne stimulacije. U kontekstu beta-glukana to se često opisuje kao funkcionalno reprogramiranje stanica urođene imunosti, a u dugovječnost narativu to se može prevesti vrlo oprezno, ne kao trajna stimulacija, nego kao potencijalno pogoršanje kvalitete odgovora na budući stres uz uvjet da je doza i kontekst primjeren. Što su realni ishodi u ljudi povezani s ovom osi? Dakle, najčešće vidimo 3 razine. Simptomi, prvo je funkcionalni ishodi poput trajanja intenziteta respiratornih infekcija ili oporavka, drugo biomarkeri upala i imunološke funkcije, treće mehanističke interpretacije. Za healthcare publiku respiratorne infekcije i oporavak nisu trivialni, dakle infekcija je stres test, a oporavak i komplikacije snažno ovise o dobi i rezervi sustava. Istodobno treba biti discipliniran, zbog heterogenosti ekstrakata i doza, smisla ne govorite o principima i trendovima, nego jednoj univerzalnoj sumi učinka. Beta-glukani su zanimljivi jer su biološki vjerodostojni modulatori urođene imunosti, ali njihovo mjesto u dugovječnosti priče je modulacija tonusa otpornosti, a ne agresivna stimulacija kao nekim drugim kontekstima. Da bismo ostali konkretni, korisno je ovoj osi naglasiti što se u praksi najčešće mjeri, a što se samo pretpostavlja. Kod imunomodulacije imamo često 3 razine, dakle promjenu aktivacije stanica uređene imunosti, na primjer makrofagi, dendritičke stanice i NK stanice, promjene u citokinskom profilu, dakle zatim funkcionalne ishode, poput osjetljivosti na infekcije i oporavka. U inflammagingu je posebno bitno da ne zamijenimo više citokina za bolje zdravlje, primjerice ako osoba već u stanju kronično povišene uslove, podizanje inflamatornih signala nije poželjno. Zato u dugovječnosti okviru sigurni govoriti o modulaciji, smanjenje nepotrebnog upala šuma uz održavanje kompetentnog odgovora na stvarni izazov. To se može prevesti na pitanja doziranja i vremena, dakle kratkotrajna doza može djelovati drugačije od visoke, isti pripravak može u različitim populacijama imati različite efekte. U mlađoj zdravoj populaciji imunostimulacija se ponekad manifestira kao subjektivna osjećaj energije ili smanjenje broja dana s prehladom, a u starijoj populaciji cilj je često stabilni, smanjiti trajanje simptoma, smanjiti komplikacije, poboljšati oporavak. Zbog toga i kod interpretacije studija važno gledati tko je bio uključen u studiju, koja je početna razina upalnog tonusa. Još jedna važna dimenzija su razlike između porodičta i micelija. Micelija može imati drugačiji profil polisakarida i sekundarnih metabolita, a način uzgoja i supstrat mogu utjecati na sastav. To ne znači da je jedno bolje od drugog, nego da se ne smije pretpostaviti ekvivalentnost. U nekom idealnom slučaju, pripravak bi trebao imati barem osnovnu kemijsku karakterizaciju, sadržaj beta-glukana ili polisakarida, eventualno profil molekularne mase, te opis metode ekstrakcije i tek kada usporedba dobiva neki smisao. Na kraju ove osi korisno je publici ostaviti vrlo praktičan kriterij, da kad čujete neku tvrdnju o beta-glukanima, pitajte 3 stvari, dakle koja je struktura ili barem izvor, dakle vrsta ili koji je način pripravne ekstrakcije i koji je ishod u ljudi, dakle simptomi, funkcionalni test, biomarker. Ako se na to pitanja ne može odgovoriti, tvrdnja je vjerojatno više marketinško nego znanstveno.
Sljedeća bitna os je, dakle, redoks homeostaza i ergotivni kao primjer. Dakle, u javnom diskursu antioksidansi često postaju slogan više bolje. U biomedicini znamo da ROS i RNS nisu samo štetni, oni su signalne molekule i dio adaptacije, a problem nastaje kad se naruši ravnoteža između proizvodnje i obrane, kad se iscrpi adaptivni odgovor i kad se redoksinalizacija pretvori u kronični stres. Zato je redoks homeostaza bolji okvir, održavanje ravnoteže i sposobnost adaptacije na stresor. U tom okviru prehrambeni bioaktivi mogu imati smisla, ali ne kao gaženje svega, nego kao modulacija mreže, dakle poticanje endogenih obrambenih putova, smanjenje kroničnog osetilnog opterećenja i stabilizacija signalizacije. Ergotionin je ovdje dobar primjer jer je postao popularan, ali ima i ozbiljne biološke argumente. Dakle, je samo da navedem da su najpoznatiji antioksidansi ljekovitiklopoli, fenoli i triterpenoidi, ergosterol i tako dalje. Što se ergotionina tiče, dio su među najbogatijim prehrambenim izvorima tog elementa, odnosno tog spoja. Drugo, više eukariotika ne sintetiziraju nego uzimaju same. Treće, postoji specifični transporter OCT1 koji će implicirati selektivnu biološku ovojnitkivnu distribuciju i akumulaciju. I četvrto, u literaturi se spominju signalni okviri poput NRF2-ARE, što je centralna os citoprotektivne genske regulacije i antioksidativnog djelovanja općenito. Zašto je transporter važan? Zato što veliki dio prehrambenih antioksidansa u organizmu ima problem nespecifičnosti, brze biotransformacije i slabe tkivne akumulacije. Ergotionin se razlikuje, postane transportera sugerira da tijelo zna za tu molekulu i da ima smisla zadržavati u tkivima. To ne dokazuje kliničku korist, ali povećava biološku plauzibilnost i opravdava interes. U dugovečnosti narativu, ergotionin se ponekad prezentira kao ključ ili glavni senolitik. Bolje bi bilo reći da je ergotionin nutritivni bioaktiv s uvjerljivim mehanističkim okvirom i selektivnim biološkim transportom. Njegova uloga se opisuje u kontekstu redoks i antiinflamatorne mreže. Ako se spominje senescencija, sedmipotni senolitici su dakle posebna kategorija, primjeri su quercetin, fisetin, dasatin, a nutritivni kandidati poput ergotionina češće se uklapaju u širi okvir seroterapeutika, kroz modulaciju upala i redoksa, nego ideju selektivnog uklanjanja senescentne stanice, prezentiran kao ključ ili glavni senolitik. Bolje bi bilo reći da je ergotionin nutritivni bioaktiv s uvjerljivim mehanističkim okvirom i selektivnim biološkim transportom. Njegova uloga se opisuje u kontekstu redoks i antiinflamatorne mreže. Ako se spominje senescencija, poznati senolitici su dakle posebna kategorija, primjeri su quercetin, fisetin, dasatin, a nutritivni kandidati poput ergotionina češće se uklapaju u širi okvir seroterapeutika, kroz modulaciju upala i redoksa, nego ideju selektivnog uklanjanja senescentne stanice. Dakle, kod redoksa osi često se postavlja pitanje kako izbjeći antioksidans paradoks. Dakle, odnosno činjenicu da neki antioksidansi u visokim dozama ne daju očekivanu korist, a ponekad mogu i ometati adaptaciju na litijemo NRF2-ARE. Dakle, put koji je okvir za stabilizaciju redoksignalizacije. Zbog toga se danas u moderne redoks biologiji sve više naglašava koncept hormeza, dakle mali ili umjereni stresovi potiču endogene obrambene sustave, dok pretjerano gašenje signala može biti kontraproduktivno. U tom smislu, kad govorimo o kijelima i ergotioninu, najizraženije pitanje održava li se endogeni obrambeni odgovor i stabilizira li se redoksinalizacija. Ergotionin je zanimljiv zato što se unutri kemiji ponekad predlaže kao svojevrsni marker kvalitete unosa gljiva u prehrani, ne zato što je jedini važan spoj, nego zato što je specifičan i relativno koncentriran u gljivama. Sljedeća, dakle, važna os je mikrobiom kao posrednik, prebiotici, kratkoročne masne kiseline i barijere. Dakle, glavna poruka je da gljive u prehrani nisu samo jedan spoj koji se apsorbira i djeluje sistemski, one su matrice. Dio učinka može nastati u lokalnom crijevu kroz prebiotičke polisakaride, interakciju s mikrobiotom i kroz barijernu funkciju. Mnogi polisakaridi, dakle, iz gljiva ponašaju se kao prehrambena vlakna ili prebiotički supstrati. Znači, enzimi ih ne razgrade u takvom crijevu, pa dolaze do debelog crijeva gdje ih mikrobiota fermentira. Fermentacija proizvodi metabolite, jer su najpoznatiji kratkolaštene matne kiseline, acetat, proteinat i glutirat.
Zašto su te SCFA relativno značajne za inflammation? Zato što su funkcionalne autoputne mikrobioma koji utječu na pH, na kompeticiju s patogenima, na crijevni transport i na integritet epitelne barijere. Na razini signala SCFA utječu na imunološki sustav lokalno i sistemski. Dakle, SCFA djeluju preko receptora i epigenetskih mehanizama, mogu modulirati regulacijske te stanice, utjecati na produkciju glucina i proteine čvrste spojnice, sa tight junction proteine, ili proteine celularne opode, te time mijenjati barijernu funkciju. Ne moramo ulaziti u detalje svake molekule, dobro razumijete da je to most između prekomernih vlakana i upalnog tonusa. Ovdje je dakle bitno razlikovati taksonomski i funkcionalni pogled na mikrobiom. Taksonomski pristup kaže koji rodovi bakterija su prisutni, a funkcionalni pristup kaže što ekosustav radi. Dakle, u dugovečnosti nekakve interpretacije funkcionalni pristup često je korisni. Što se događa s metabolitima, što se događa s barijerom, kakav je upalni tonus. U tom smislu nije presudno nabrati promjene od 10 roda bakterija, nego je presudno razumjeti princip, a to je da prebiotički polisakaridi iz tkiva mogu promijeniti fermentaciju i metabolite poput SCFA i metabolite mogu utjecati na barijeru i upalni tonus. Zašto je barijera ključna u inflammationu? Jedan od izvora kronične upale niskog gradusa može biti povećana propusnost barijere i kronični kontakt s mikrobnim produktima, pa čak i bez klasične infekcije. Ako se barijera stabilizira i ako se smanji kronično curenje upalnih signala, to je smislen anti-inflammaging smjer, to je dakle logična biološka meta. Tu vidimo prikaz mogućeg raspona od nabalnog crijeva do sindroma povećane crijevne propusnosti koja onda dovodi do mogućih autoimunosnih odgovora. Uz crijevo ima mozak dodaje i četvrti sloj, dakle crijevo i mikrobiom komuniciraju s imunološkim sustavom, a upalni tonus i metaboliti utječu na mozak i neuroinflamaciju. Komunikacija ide kroz više kanala, ciljki metaboliti, autonomni živčani sustav i permeabilnost barijera. Sad je teško izolirati jedan put, ali konceptualno korisno razumjeti da promjene u crijevu mogu mijenjati upalni tonus i time posredno utjecati na kognitivnu domenu. To je razlog zašto je mikrobiom tema toliko pristupno u dugovečnosti priči, on uvodi sustavni mehanizam, ne samo još jednu izoliranu molekulu. Da bismo osigurali više dubine, važno je naglasiti da prebiotički učinak nije binaran, to nije ili postoji ili ne postoji, nego kontinuum. Različiti polisaharidi se različito fermentiraju, različite osobe imaju različitu početnu mikrobiotu, a različite dijete stvaraju različit kontekst. Od toga isti prebiotik u jednoj osobi može povećati određene SCFA, a u drugoj dati minimalan efekt. U dugovečnosti praksi to znači da je individualni odgovor očekivan, a ne iznimka. Ipak, to ne znači da nemamo uporište u istraživanju. Za polisakaride ljekovitih jestivih postoji sve veći broj radova koji opisuju modulaciju mikrobiota i porast funkcionalnih produkat fermentacije, osobito kratkolančanih mastnih kiselina. Primjerice za polisakaride heripsilopirinaceus ili plavlje gljive, u eksperimentalnom dermabolitis opisuje se promjena mikrobiote uz porast SCFA i povoljni upalni kontekst, a postoji studije koje ciljano ispituju probavne fermentacijske karakteristike frakcije polisaharida i njihovu interakciju s mikrobiotom. Slično za ganodermalucinu polisaharide u modelima kolitisa, pa i u određenom modelu kolitis povezane karakternice, pisuje se modulacija mikrobiote i funkcionalnih produkata poput SCFA uz učinke na upalu i barijernu funkciju. Još jedna važna stvar, mikrobiom je privlačan i nudi objašnjenje sustavne povezanosti, ali treba izbjeći simplifikaciju da je svaka promjena mikrobiota automatski dobra. Mikroorganizmi žive u sustavu, a često je važnije kako se mijenja funkcija, metaboliti, barijeru i upalni tonus, nego kako se promijenio jedan rod. Zato je SCFA koncept koristan, to je funkcionalni output koji se može povezati s barijerom i upalom, a time i sa inflammationom. Kada govorimo o barijeri, dovoljno imati kratku mehanističku sliku, epitel crijeva održava integritet kroz tight junction proteine, sloj sluzi, lokalne imunološke stanice i kontrolu upalnih signala. Ako se taj sustav naruši, povećava se prolazak mikrobnih produkata i lokalna aktivacija imuniteta, što može doprinijeti kroničnoj niskogradusnoj upali. Prebiotički polisaharidi SCFA mogu djelovati kao podrška tom sustavu.
Konačno, ova os jasno pokazuje zašto je standardizacija važna. Ako je cilj modulirati mikrobiom i fermentaciju, bitno je koliko stvarno probavljenih polisaharida dolazi do kolona, a to ovisi o ekstrakciji šećerni. Ne može se očekivati isti učinak od različitih pripravaka, zato što na etiketi piše isto vrsta gljive. Četvrta os je kognitivna otpornost. Kognitivna otpornost u dugoročnom kontekstu nije isto što i instant focus ili kratkotrajni stimulans. Radi se o očuvanju funkcije unatoč stresovima, metaboličkim, upalnim vaskularnim i psihologiju i o usporavanju prijelaza prema kognitivnom padu. U patofiziologiji kognitivnog pada i demencije, oksidativni stres i upala često se spominju kao važni elementi. Neuroinflamacija, promjene mikroglije i hronični upalni signal mogu pogoršati neuronalnu funkciju. Zato je zanimljiv interes za prirodne tvari s antiinflamatornim i antioksidativnim mehanizmom. Hericium brillantsus, odnosno nove gljive koje se modeli stvar razloga. Prvo postoji mehanistička literatura o sekundarnim metabolitima poput inacina i hericerona, to je u potencijalnoj vezi sa neurotrofnim signalima poput NGF, odnosno neurogrowth faktora. Drugo, postoji barem jedan signal u ljudskoj populaciji s blagim kognitivnim oštećenjem u okviru placebo kontroliranog dizajna. Korisno je objasniti i vrste ishoda u kognitivnoj domeni, dakle postoje standardizirani kognitivni i neuropsihološki testovi, to su funkcionalni ishodi i najviše razina, postoje subjektivne mjere poput fokusa, energije sna, korisno osjetljive za očekivanje i placebo, i postoje biomarkeri upalni, neurotrofni, metabolički koji su zanimljivi, ali ne znači automatski bolju funkciju. U dugoročnom diskursu razumno je držati fokus na funkcionalnim ishodima, a biomarkeri koristiti kao potporu biološke plauzibilnosti. Mehanistički za hericium se često spominje vezan sa neurotrofnim signalima i modulacijom neuroinflamatornih puteva, te signalni okviri povezani sa neuronalnim stresom. Postoji dakle mehanistička uvjerljivost i postoji efektivnost kod ljudi. Interpretacija ovisi o pripravku, dozi i tranju. Još jedna važna da kognitivna otpornost nije samo Alzheimer, dakle vaskularni čimbenici, metabolički čimbenici, san i kronični stres. To nas vraća na prethodne osi, inflammaging i mikrobiom, utječu na upalni tonus, redox disbalans utječe na neuronalni stres, a sve zajedno čini posljedicu na koje se kognitivna funkcija ili održava ili slabi. Da bismo razjasnili kognitivnu os, korisno je naglasiti što uopće je realistično očekivati u 12 do 16 tjedana suplementacije, što je često raspravno u studijama, ali u tom vremenu najčešće ne govorimo o velikim promjenama neurobiologije, nego su te promjenama performansivnim testovima, subjektivnim simptomima i biomarkerima stresa i upala. Zato je interpretacija učinaka koji ljudi sa korištenjem hericijuma najbolje postaviti kao signal na funkcionalnoj razini. Mehanistički dio o geriacinima i NGF-u se može prevesti u jednu jasnu poruku. Postoji interes za puteve koje podržavaju neuroplastičnost i otpornost neurona na stres, uključujući puteve vezane za neurotrofne faktore i smanjenje neuroinflamacije. U dugoročnom kontekstu to je posebno zanimljivo jer se neuroinflamacija često smatra jednim od zajedničkih naziva kognitivnog pada, metaboličkog sindroma i kroničnog stresa. Također je korisno istaknuti da kognitivna otpornost nije izolirana domena mozga, ona povezana s vaskularnim zdravljem, s inzulinskom osjetljivošću, sa snom i s upalnim tonusom. Tim se zatvara krug prema prethodnim osima, mikrobiomi barijera utječu na upalu, redoks ravnoteža utječe na stres, a imunološka otpornost utječe na to koliko snažno i koliko dugo traje upalna komponenta. U tom smislu hericium može biti moderna točka, ali kognitivna os je uvijek sustavna priča. Sada bih povezao sve 4 osi u jednu sliku. Ako inflammaging shvatimo kao kronično niskogradusnu upalnu uz pad otpornosti, beta-glukani i drugi polisakaridi mogu biti relevantni kroz modulaciju uređaja imunosti i upalnog tonusa, to je osi močke otpornosti. Redox homeostaza daje okvir otpornosti na stres. Ergotionin je primjer nutritivnog bioaktiva s transporterom i signalnim okvirom, zato je dobar primjer za tu os. Mikrobiom os objašnjava kako prehrambeni polisaharidi mogu djelovati sistemski preko fermentacije i metabolita, osobito SCFA, te preko barijere i upalnog tonusa. Kognitivna otpornost je domena koja sve prethodno ima smisla, dakle kronična upala, redox disbalans i barijera povezani su s neuroinflamacijom i funkcijom mozga. Ovdje ćemo jedan kratak grafički prikaz narednih odnosa.
Sljedeće bih htio dati mali metodološki okvir kako interpretirati ove razine dokaza. Dakle, kod GIO imunoterapeutika korisno je standardne kopije tri razine dokaza. Prvo su mehanizistički nalazi iz in vitro i animalnih modela, drugo su biomarkeri u ljudi, upalni metabolički i redoks parametri, a treće su funkcionalni ishodi i simptomi, kognitivni testovi, trajni simptomi infekcija i mjere kvalitete života. Najčešća pogreška je prelazak sa razine mehanizma na razinu funkcionalnog ishoda. Druga pogreška je ignoriranje heterogenosti pripravaka, godište miceli nisu isto, vodeni alkoholni ekstrakti nisu isto, standardizacija doza i trajanje nisu isto. Zato je u praksi nužno uvijek postaviti tri pitanja, što je točno testirano, u kojoj dozi, koliko dugo i na kojim ishodima. Tek tada se može ozbiljno razgovarati o tome gdje su signali dovoljni jaki da opravdaju interes i gdje su granice interpretacije. Dakle, zaključio bi sa time da ako inflammation pas sastavljamo kao kroničnu miskogradosnu okolnost, pad fiziološke otpornosti, ljekovite gljive možemo interpretirati kroz 4 osim modulacije uređenosti i bolog tonusa preko polisakarida i beta-glukana. Redoksovnu stazu segmentirano imam kao primjer nutritivnog bioaktivnosti i sigналnim okviru, mikrobiom kao posrednih sistemskih učinak od fermentacije, STF-a i barijere, te kognitivnu otpornost. Ljekericu može poslušati kao modelni kandidat zbog kombinacije mehanističke literature i efektivnosti od ljudi. Poanta nije da gljive budu dugovečnosti ili ti longevity hack, nego da razumijemo gdje biologiji stvari da mogu imati smisla i kako disciplinirano interpretirati dokaze. Hvala.